Kosivi, Kamani Kabi and Kosivi, Asem TV and Kosivi, and you breathe and Kosivi. This Akoma, that's your night yet to me, that's not all day. This Akoma, that's your night yet to me, that's not all day. Akoma, 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 never made it to Akoma, Akoma, oh, I thought I was Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The pepe say now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying rubbers and worry. Say Akolano and Yameba and Akolano's Kurampo. So Okasama Mujituma and Yanopre. Say, what would the Mumma Kolanambra out? No Yinana almost share your Mujano, say Akolano Yameba of Aquimbiaswa, Mesha Akolano Meshe. Na pass a mube hinta, no moonim no creepy face, Akolano Yameba dear. Now more de Master say, along the line, I mean, we do who. No, just only me, Sifi. Well, so Omuba Fawa, we be behind a minute, Bobla, no Bobla. We walk to Galan say, and as I would walk to local for now, we travel with Mount Farmawana. 50 pesos. What Jimmy said, Nsem, so Opta Bonsam, no who about where I say. No, about what Jimmy said, no, about now, me, madam, this is my card. A Duma mayor, and here that, and here that me flee a company in Mumbai. And here, a Duma mayor, and here that, will be a yes, company, when I make a gist about all the alcohol. And you what Mijin said that. Now, why did you see I saw the Papa show for sure, Mammy? No, Mammy, to the bench. You could just you
Me mama I let's sit there. What's what the control will buy? What's what can the line? That Mama. Na sabre no oba ne mama kan che wo se Dabi 2014 na okoye oba no ade no ana oba no se wote se Dabi 2014 na oba no se wote se Elizabeth go be sabe men Ubisa no why wonu ma papa kokra bi kan no kura twatro me kokoti sa papa no se na me se le papa no na se da me ba cho mo lo si wo pen na me de obi o wa yere di me mpe no so why ya two for papa wa yere dia why ya two for madam na na person mu free papa se de wosi wa wa ya na se de na tifia du die ma me enti me ma say enti papa no ka kire me say oh one day wonu se wo do oba bia o bat e be si na wo mu oba bia wa ha na baby sa na woni be ma no ehia ye no atenka be na wunya ye if I okay but first na me ni share dey menya atinka bia because wan ye bia me nia ndia na se wan so mu be ya ko be so mu ama bia like benya atinka bia me bibi sa me hu af ma dwan ko ti wo ye ni san wono na me dey me ro me panta no me da wono wan me dai wono me da do pe bia na me dey me je share me hu na the whole night we no be jam pe mo so boy mama no bo hey so we no be jam kan me fa anima that's what anima trouble was starting prevent wo boy adwuma na ne boss wo my head down for one something go do obey free 9 move on therefore 9 move on the boy adwuma na sa bet 12 e ko to hey ko jam is anima matiem awie wo matiem Poko ho 9 na nu mo no starting no year 6 and the two amu sa ma no papa na ju 12 no ko jam fine anima we sorry na wo wasenya wo tesa when you be na me tipensi o masidi na me say hu moja kakra ade chen it has some workings me ba che de ba de chen de na so ma as some workings anima as some workings which mean that they come at the call from 9 to 12 obi a we virgin ba me ko du fe na me tipensi anana ne kampata go e ka ketu obi and ma kama me di wo anana ne be me so oh my normal yes it is who said normal who so be that okay then if I that make madam me say me na na ati say no bada won tumi ka say no bada kabi no bada me tumi ka say no bada ana obada no bada enna na yesai ah tumi no ka because me buy no na me say fale say me say ka say bi akoso am yenda ma so ogun so ma na bu san na ni ya no oba oni mbada ma ni papa nia ehu wo tie ma nsa na me kwa ko so o tie me o prende so di mo wan na me so tie nya awale o na nsa me ma fa ntu abade a enya me wo so yu nsa o fu ke tie ka abode se o o waso no be da mpa ba ko so ba sa enhyiamu de happy me ndate mu we so woni me da me na me o waso woni me dai asa ko ba sa ni be dai and try to do a sign and I don't know and try to as how that did you nyame na me dance na 3 rounds me kabi bi ama woni me dai o to ba ya tia ne ntinam e na be da wo there is some me dem ni some me adiane me pe ba no nti o to bi bra me o ba wo sha na kale o sha ni me tuma che chirei na ka o t-shirt we red e di dem say ni papa ni ani ku me ana mo me bo bi de o fi say wa di me wan san ni o bi mo ni ku mo afroka ni papa ni e fa pa me o tie se ti ame ba me kra no o tie se o so wa no de wa hunu so wa beda ho apie ba say e wo butu so de wa so wa ni me down pransa so wa ni ma na ma wo de wo ha wo ba hu de besi wa ni me down pransa ani le besi be ma se wu ku mi ansa wu gabi anajo entampeno so na yede yes onu wi mana si minum wi yes sir and yamana san microphone na enum me mempa this kind of voice yes minum wi nobody is catering for me minum wi wahin we are me say we smoker some it when you are looking at me do I look like a we smoker abi they are fools yes minum wi amu obi wa mu fie o mu fie akronfo ne akwensa fo wo mu fie nti o mu ni o mu fie asem
How can you see a gentleman like me and tell me some minimum? Say no more damage the image of a gentleman's outside. Men panasa. Now minimum we are one and fan on bisa what be so more that say and by identity. Me buy a message matter, what be so say one of tata than the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. The young guys are some corano. Now minimum we are who fear being also your by force who did to us. I mean, we know what we did to that will be. And you also do fear some obina. Look at those fools. Amona can same gumi yirina suma or yani ya or yeno. Can you imagine say oba maba warwa? Meme yirin hunu sa meme nuwi. Menu ya oba tu mi obesi ben. Na menu mi kura we yo fi asem. We yo fi asem. U fi uni aba mo adama. Uni aba onya ne oye. Munya isa de na mo say ni pedin dodo. Mu hu na ni mu o se wi ni. Madam, look at me. Me share me say wi ni ma. Look at me who kra na ye me wanwa. Yeah. We 14 na mayino. Today we 14. Look at the foolishness of me to one young boy man kwaye master man kwa de nante basa basa me so me dwale ye adwuma no eno na so mate asamu na abenti na wo me ba ni bedi wati shadama no shadama hwene shadama mama wo ye dama Wanu pipi se preko mu ya dama to bonanda no ade wo ya dama na won me se wo mi no bi anu pa kame mi ka bibia kame papa na kame kunu wu da sa wo anka wo te ha na me te ha anka na obe dia sumbo mi dwe nyame aboa wate wo so ba ni no aba mi suje e ma na emu ye ho na wo nya no na oba ka fon kire no na nka wo nya wo so ba kra ni. Okay, Emma about the back 87.9 FM. Akoma mu Nsem dwumadi braso wiei ma komini abedwa for yatna sia ye de ebre wo nefa na wo baby a wo bi aka me ho na so. Say Facebook Akoma 87.9 FM. Follow, like, comment and share. YouTube Akoma 879. Subscribe and me a notification bell no so press on you get notified. Free FM 97.5. What touch my make us say one so ebiemu or being secure information center e wo dwaben odrefe or being secure be anointed fashion or body ye say one so ebiemu ewo Rockhill Minerals Limited papa we ye chiachi ya do say abrebia no oboa ye wo dwumade ye so nana safoadu information center e wasante manpower obiemu eho enafe Anraga Junction total filling station ho make us say one so ebiemu a Akoma mu Nsem dwumade no drivers and one more one more to one day nyina no obi etie bi kama onia TV edemu live nemom every mamen kan show say nyina no obia etumi eye mfom so na so ni nyina ene se wo besua ade free mfom so a we ye no emo cry as much as you want, but when you stop crying make sure you never cry for the same reason again. Enu nti mfom so a waye no we de esu obetumi esu a emre dodo bia na se ne tintim se de opeso osu kodro bia no obetumi esu ewo ho ne mom no hye ne so ema me say won san kosu ewo sa de kro no ahu biemu won san su wo sa de kro no ahu biemu na we ba metrimo no de mani kosi su a ne young girls yaba emaba wa no aba ya da bia na wono muka enna mekosia bema wei na bema wei wo ye mi sei no obisa no de asem no ka kire wo wo kan se obehwe me wo kan se wo dro me enna wo promise ye enna de ode makodro ni no wosu obesua no akrokro no anu wajai wo free wo ya another bema santai from so na wasan ye no anu asaba na sika so na sa bema no die na minimu se wo no die wa twa kakro wakua ono die wanya nipa enti no nie wo se se ba ko no ka che wo se me pese wo wie ansan makoye ho ade na wo wie ye no wankwankoye no wakofo ba foforo agya wu mu a no wahwe se ne de obekwa akofa no no na de obeba no obema na ye ho ade ansa na enso so because you have to learn. I want to wish you be free bakunim bakuni catch us or by ya won dear. Nanso so one would die ya woo ye no one yet. Ain't we crow yas wakoshi and one also so a pearl or bewaro.
adan na woman nkoye ho ade enua sa wa bi asa wa fim asa no wa budemu ye fun so kro no ani ase nyame awrade fe bone ne afum so eche ye ni asa akwaye foforo bi abi enti odi esu koso na esu na mum no hwe se adekora ma wusu ye no wonsai ensu osade na obi ya koko wa ha sanso na evangelist Samuel Mensah, Pastor Julius Naba, Ishmael Haywood producer na yawo wono na edi eko Facebook na fa YouTube. Facebook Akoma 87.9 FM. Follow, like, comment and share. YouTube Akoma 79. Subscribe and me notification bell no so nyame ya dobo a Kwasiada Aye Father's Day. And happy Father's Day in advance. Happy Father's Day in advance. Papa phone na yachiachi amo. Yachiachi so we eja wunim. Se wonya janso a wuni se wuti kwana yese kono. Wusi ya wo eja papa no mo wo ho eja pa wo ho ya wo eja no te se de ya wo na bone no ya wo bone no isa na ya wo eja pa fo eso e wo ho papa fo a omo adaroma omo wo ma na omo fa ma e de omo tena wo mo nchen na omo de omo ye yere no na emma no eti bamu a omo hye wo mo omo ye mane ye fe kra dodo se de asesa mpo kra adane mako se de ye wo se de ye wo se de ye wo emema boni wo na se mako ye nyina na ye papa no motie no na ye hunu ade a ye papa no mo ye na ye hunu se ye papa ye sori a anye bia no okan ya maame ho enti ye hunu kra na okwa adwuma anwumre ye hunu mi se me papa oba se ya oba me na me ka akire enti oba se ya wo se bibi kuta no efie ode bibi kakra ba ode anopa ye sori a utumu se sa da ye ni be hunu no na wan fa sika nhye ye nsem no eda ho na ye maame aka akire ye se wei mo papa se mo mfanye de enko school na ye de ko ye ti ye ni a ye hunu ye papa enkomo bi wo ho a ye tumi ni ye papa edi ye papa eben ye enti na ye hunu se sei na papa eye maame enti na ma ye tirim ye de oni bi kura hunu se aha yes wobo ho ban oni bi kura wobo ho ban utumu nse woyi empasere kakra e wo fie mamosere kakra eduru se ye tia ye so a ya tia ye nti eho no ma ye hunu papa do papa fo do ne wo tintine no sister eno na ade ye mu bia ba beduru sa abre yo eno na aboa ye nti san ka sa abre kra no bia edika kra wo baba sana ye ba be ware na niema nke ye ba ye no niema nke ye ba ye no so jamai wo nsuro no wo ma se kro dua yi mu meme ni na so jamai madam Farik ya wo US so jamai oka ada no kan ye ada no oka o se wo be ye da ya ba akosua ho ne papa wa ha na ni se fe e na wo de hwe wo what's the sabra na nya so awade so wo nya so bo ne ba ho ban na ho fe na nya san ke na kala na ba nufo no bibia gyina stand backless ne bibia Dabi. Papa. Hey, what do I do now? Hey, and then he did it. Wako na woba ayi se akuye ka se wo mu piano mato bibi otokosia na wodi ahye ne botom ebi o ho first uka take it uba kaje ti ya hu se gogon take na papa yi ba wo to bi no di ahye ne botom azema bako
fufu aba na ye die no na akwa de twebe me so opeso oyi fa ho obi e so se akwa de twebe me ye ja twebe no bo se oyi afiri ni boto mu na ya fa na odi ama oh ni e ko dwena se ko hwe sini me papa no odi usi akonko oh ne no poase usi ni nyina enya se nkola no enhu yehu yehu se ni nyina yehunu ye se wa mo yehu bai kakra nka de cham so nkanye ne ye ne ka jinsem de cham so nkanye ne ye obi aka ye nka ne de cham so ena kura ye munyu sa na gane de cham so Ashtown Crowfrom Atonsu Samro no we so yeah no bantama yeah no eho no anka emunyu sa nkanye ne ye ne sabre de ga asamasi anka de ekoso ni nyina anka ye betumi aye bi aboro so nanso so ni nyina mu no mpapafuo bi ayere ye ho kakra etete ye ma wo kɔ na oba sese wo kɔ PTA kra efe is it o many ambre so far say eti wunyanya wo dia mesro hyase ko ho papafo no di ye machi di ye ko school ebi ahyase PTA wo bekɔ na anopa no mo yi sika kakra da ho anwumre papafo ni omu di agoro na sese kra no ebi tuka kra ko fa ye ma school o tuka ko sino ne papa tu car call ya or fancy or no say ato Hyundai Elantra that's right na chese si ho wato dia ma ne ba no so watro wasawie wow na sukufo ya ba be papa no Hyundai Elantra after we secondary school we drive the by dia wato ma ne ba no so the by that's right Papa papafo yere wa ya wo se ko se be fo ma wo dia wo so wo hwo ma ya kaka na wudi aten na dia ya na efe ne se wonya papa sa akwa enye mema nyina na etumi wo mema nyenye omu nyina na etumi wo ti wo de nyame ye wadom na wo be ma ne timi sori na ewuram na etimi ma oba nyinsen na wo a eye na obi okra etimi wuram all right enso ne ba all right but etimi nyinsen ma Nsem dozo etimi nyinsan esono se asori ye gina ho ena esono se etimi abo adwuma ena esono se munso no so etimi anyensen ni nyina gina de da ebetimi abasa be sori gina o princhen but ye kasa mu hu hia ya na ye daada ye emema mu hu hia ye papa ye domo papa ye kasa enya na enye be ma wo fie na wo nse wo bi kura bedi nsamfo a wo hu ya he be ma wo ho ni kunu wo ho eno ye animonyam kase a ye bom abaso a edi se ye de ye bom abaso enti Akoma special pa wa chirechi ya ya beto wa bom abaso ya beto wa papa ye ba bom abaso ni ya bo wo so achi ya bobi so achi mo ya de mo se de ebi ya de oko famo masku oh minim sofo bi wono an na dware ne ma emema me frɛ wa ho so mbaso o me ba papa wo me dware gospel na ade me se wa be bwa mo kama prophet Elisha Abu ICBC sofo prophet Elisha Abu papa nyame hira me se wo kwa kran wo kwa hwane ma wo to digwa koma wo mo school wo kran university na tese oh emema ni bi ye ma ni ye fe emema ni bi ma ni ye me na bi so atabado papa ya ebi ataba bi ataba Father's Day ne ba o Sunday wow ya bowe ya oh ya ba bom abaso ya bobi so achi ebi nya ade pra jeni nyina wo ba no so aba ebi nya ade 9 months na nya beteza ya kwaka no mo ye no mo di atamu afidie yi so ya no asonso man ka na ya beka ye no entertain ya fa prophetess August what awroma me da say
Yamatiefo nyinaa aha emo bibia akwa aba de ba akoma mu nsɛm dwumadie so. Nyame bo Sunday nso Father's Day enti in advance yema yejanom nyinaa ene yekununom happy Father's Day. Monyere mo ho ese mo ya ade. Ese eye ara. Enti nyame nkyira se ebeja ata oto. Ai na. Medofo emema da soronko akwasia da ye hwe animu idie. Enti ne enkomo apiwak natural ye ne wo ebo ede afri yakache no kra no esi so pepepe kire se ene ye di mema nkomo ye hwe men's prostate mema prostate eya ade edi akotene pa ewo mema masetene mu na sede ema ye wo awode no saa na mema nso ewo prostate saa ne emamienu ene nyankopon mema wo bi a ema ye ni bi ena ye nso ma de ye wo a emema enibi de etene say bema ewo prostate ema ye nibi prostate gland ema ye nibi ye wo awode enti wo bia ehwe no wabone de ho ban eyie obo awode enkoyi a onwo sana bema so prostate gland no enkoyi a wawo ho nsem be yedin me be chire wo mu je number sisi ane frɛ doctor ne doctor enkasa ne busa doctor say prostate gland no adwuma eye ene ho nyarewa ahodo no 3P garlic mixture. Ejuma be ne betumi ayama. Fred doctor sisi a ne ni nkomo emfa prostate ehho nyarewa hodo a etete mema ewo kurum ha. Number no 0248 92 88 24 0248 92 8824. Medofo kai se 3P garlic mixture ewo toam ehwe ho a ebo ntimi pacho wo so to a na wosom ye na aboa wo ene mema nkomo a ye di no menua ba menka se udi mema nkomo ntimi ntie wo mesre otie me na yenso ye wo moa bi ene beboa mema no ama ne manyina akoyie edi ama wo mo oba opese wo kunu otena se che na ne prostate ene manyina akoyie edi ma no me pa chew edru anadwo enwumre na obusawa aya afama no wate me kan ma ne hu ade koro ane ebeboa emema ne pa abom prostate ho eban eyi nyare bia afirimo ede ama wo mo na se ka se prostate gland a eye den eye akwa ne bia onyankropon ebo mema no wode ka omo ho ewo nipadua num na adwuma a prostate gland no eye ene se bema ho nsuo no a ekọ oba ho emma otimi nyinsen no se woni bema hyiam a se nsuo no a eba abonten emma wodi wani ehu no eye seminal fluid enye ade ba akope ena ye seminal fluid no ye was spermatozoa se nsuo ne free bema ho beba no se ye de kwhye machine mu ena wo hwe a ubehu se enkonkonti ma no spermatozoa na nkwamwa no omo dedam abre de be hye machine ase enti san konkonti ma no wo mo ankasa ntimi mefa bema obemanum enko oba ho eye prostate gland no ena ebepu saa ensuo no na san kwamo ne timi adware abefra ensuo no na mo befa obemamu abra wo no oba ehia na omotumi adware asuimi akọ oba ho ama oba atumi anyinsen eti prostate bema bi wo ho no mo a wo no oba atumi hia bema ne ho asane no ensuo ba akokora ko enso mpa no so once a shoko ane kyerese o prostate no problem ewo ho enti na wo hia 3P garlic mixture eye ntiri mu adwuma eye moje mu adwuma enti wonnom bia ebeboa wo se bia wontiri mu mpo asisi ena o prostate gland no epusa ensuo no ena ntumi enkoye adwuma ewo se ya 3P garlic mixture ebeboa wo ama wontiri mu beda ho na o prostate gland na timi epu saa ensuo man no na etumi akwakofa enkwamwa no na wo no oba hia mu a nyinsan etumi aba etimpempi no bema bi wo hono a wo no oba atena emfie bebre omako hospital doctor se bibia ni ho entu bekom unya awofo bi anase awarefo bi a omo 30 piwak natural 3P garlic mixture yenkoma ye tabebo akoma mu nsem mu a omo tumi esen ene yenkona me nkɔhwɛ me prostate enhwɛ ade se wani ama wo ho so ɛwɔ saa kwan no so na bɛɛma ya check fertility ne ma ne nyina awie na ya check prostate no so anhwɛ a wobɛkom na ɛyɛ prostate no ɛna bɛɛma
ɛma maawoɔ ɛwɔ awareɛ no mu ɛɛka akyiri enti na meeto de ama wo bɛrima wo ne ɔbaa tena mfie bebree na awoɔ mma yɛsɛ ɔbaa ni problem bɛrima ni problem mo bɔ mpayɛ mo yɛ biribiara but still na awoɔ ne maayɛ no mesrɛ wo monkɔ ne yɛnkɔhwɛ wo prostate no anaa frɛ doctor sisi a ne yɛne wo ɛni ho nkɔmmɔ gye yɛ number no ne yɛmmɔ nkɔmmɔ ɛmfa wo prostate no ho number no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824 na prostate America ho asɛm adwuma a ɛyɛ ɛwɔ mɛmɛ ne paduam ɛne mabie biribi ani ɛde akyerɛw na ɛwɔ hɔ a ɛhaw etimi ba prostate no mu ɛne prostate nyarewa ahodoɔ bi a mbɛbɔ so de akyerɛw deɛ di kan bɛrima every 40 years ekɔ o prostate no ɛhyɛ asɛ sɛ ɛyɛ kɛse scientifically enim deɛ ntia but naturally deɛ onyankopɔn kutoo ɛna enim enti na bɛrima bi ahia 3p garlic mixture na aboa wo womfie kɔ animu woyɛ adantɛmo afei na wasi wo teen wohia 3p ɛbɛbɔ wo ho ban akosi sɛ awurade na bɛto ne nsa de afrɛ wo prostate mu haw paa deɛ woyɛ bɛrima a wotaa nom 3p a ebi nyɛw na wonnya bi nso eti bɔ prostate ho ban abra wode 3p garlic mixture ɛyɛ waduro na mɛyɛ kakraka ankofa problem amfa mrɛw afei yɛwɔ prostatitis prostate nyarewa ne bi no prostatitis ɛno ɛyɛ infection wobɛnya wɔ prostate no gonorrhea timi de ba syphilis timi de ba ɛnɛ mɛma no madi mafa no eku binom ɛno ɔmo sɛ wudi tɔfe na sɛ hyɛ ne wuro ba mu a ɛnyɛ de eti wɔn mmɔ ne ho ban wɔbɔ sɛ bio wakɔfa gonorrhea anaasɛ syphilis wɔnhwɛ yi a wonim sɛ wogye w'ani yɛde rɔba bɛto bɛɛmem because of ɛnam yare na wakɔ akonya no wobɛnya prostatitis eti mesrɛw ɛnyɛ w'adeɛ a ɔda wo fie na wokɔbɔ bi a mesrɛw bɔ ho ban wobɛtumi nso agyae na twa so koraa onkwa ɛne daakye wapɔmuden ti 3p garlic mixture ɛyɛ ntirimu adwumenti no ɛyi infection yi nyinaa ɛde firi nipadua no mu ɛma nneɛma nyinaa etumi kɔ yie ɛde ma wo eti bɛrima bi wɔ hɔ nom a deɛ bɛma wɔ ho sɛ wanya prostatitis anaa syphilis ne gonorrhea nti ama prostate no ɛha wo yɛ aba ho no ebi nie wo no ɔbɛahyia mu a wo ho asane no so ɔba ne clean wo ho a wɔde bed towel ne pepa wo ho wie a bo sɛ mogya wɔ mu ai emogya wɔ mu nyɛ sɛ bi efiri ɔbaa no ho ɛyɛ wo bɛrima no ɛna efiri hɔ nom ɛɛba because of infection wanya nti obi nso wodwo nso a wote yaw ɛwɔ ɔbɛrima num wadwo nso awie na bi sɛ sosɔ da bia na sɛ bi o ho yɛ ntutuntutu ɛnɛ ma ba wa no so yɛaba no yɛ mpɛsɛnte sɛnte nti woyɛ bɛrima a bɔ ho ban na mmoa wo obi nso betumi agyina faako ɔbɛkyem saa so dwonso ne mma obi nso de adwonso ne ba bebree entwa ada ɛhɔ na sɛ bibi hyɛ obɛrima no mɛkeka pepɛpepɛ ɛhɔ ne nsansa bi gu obɛrima no ho ne nyinaa ɛyɛ prostate gonorrhea ne syphilis ɛho nsunsuanso ne biawo etu behu ano afɔ dwonso na ɛma biem doctor suggest de rubber ɛkɔto obɛrima mu na akɔfa problem ɛde abrɛw p nom n'enyi saa infection ne nyinaa emfiri hɔ obi nso de yɛ abusua no sɛ prostate cancer ɛwɔ abusua no mu a mesrɛw bɛho ana motu nefre piwak ayɛde 3p garlic mixture abɛdwa so na ɛne doctor ɛnkasa ɔbɛboa wo na wɔyi saa no nyinaa afiri hɔ abrɛ wɔkyerɛ kwan a ɔbɛfa so anom 3p garlic mixture ama wo prostate no afiri hɔ ɛde ama wo ɛnkyerɛ mede me nkɔmmɔtwetwe no esi no woyɛ bɛrima atadi ntos likopin wom yɛntwene saa nkyenkyenkye dɔɔso yɛntwene saa ɔde ayewa no mu kura didi fa wo nsa di ntosi no ɛbɛboa paa likopin ɛwom afei watermelon so ɛyɛ paa ɛbɛboa ɛna afei wonya carrot nso a bɛrima ɛyɛ ataare bi ɛbɛboa paa ɛna bitter cola mɛma n'anum adura nwono mono ma yɛ wae ɛno so ɛyɛ kama wo hɔ ne bi da wɔnum na wɔwe ɛbɛboa na onum 3p na ɛbɛboa paa ɔbaa boa wo kunu ma ne frequent sex sɛ bɛrima ne hia fama no mabrɛ no toda na dɔɔso wabrɛ de toda na wabrɛ de na nso mesrɛw from Monday to Sunday ɛnyɛ de nyina na abɛbrɛ wo de anya bia emu 4 days kura anya bad fama no bɔ ne ho ban sɛ bɛyɛ mbɛnyina bɔ akokora poso no da so gyina ne naso na kyerɛ sɛ nneɛma nyina akɔyie kuma se bora kolenak heba dani heba
Criske Herba, ubenya 3P garlic mixture. Hofonko Albert Sam, Takrade AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy Ewo, Mumuni Away Enterprise Ewo, Yene Cathedral Nedinshenimu, Wafa Kwadjo Herba Tamale, Babia Electromat no wana, UDS and so Charles Herba Ewo, where Derma Pharmacy Ewo Ashamine, Little George and a Health Alert Clinic, Omunina Ewo Encrying. King's Walk, Sam and a Angel Herba Ewo Accra or Kanshi. Ganda ha baby a wobiano. Bora Pharmacy, any baby a twin baby drew. Bodini keke. 3P garlic mixture. Obey at the amount. Dia number no, Niamfi and common no NC. Number no a 0248 0248 92 92 88 24 24 0248 0248 92 92 8824 24. Frena doctor endo nim komo emfa o prostate no bema ebebo amane nyina akoye ediama 3P garlic mixture yankopon ya admo a da sene enu bedi ahia yakra nyame ensha papa Akoma 87.9 FM na Fionia TV Akoma mu Nsem dwumadi no enoa ena wo hwe na wutie ni ntime wa da ochina Father's Day no bomodi ase kwasi ada wunyi ho FF bu ajapa ye da se na chese bekoso aska municipal assembly bia ne Makion Temple edition mu ewia du bi ne pepe na Akoma FM ye the Father's Day special no ajapa ye medase edit too so na competition no emema no be no anwamo na woni anwamo ni anwamo ye omu asoto me bo na emi o wa watwera akwohwehwe akira akwoye so me ka but the make no say enya anwamo ni anwamo meje omu di ye wa anwamo mu asoto meje mema no so di ma omu betimi na kwasi ada mako omu ni omu nimto omu nimtua onye nsesa munimto munimtua monye nsesa munimto munimtua monye nsesa tina nyamia bom se yensenso ememe munimto munimtua monye nsesa dabi emema papa no emema papa bia ohwe ni fie yiye bema papa bia okebusua bomu bema papa bia ohani meye ntina nyamia bo yese yenseso emema papa Pentecost for memenyina Happy Father's Day emamo omunim totinim tua yaya ma no mako oba bi wo ha wo de afe ma no se wo bosome ma no se wo mo akonhoma wo fia mpacho ejabeto enye yadwuma eno no nyame di ama mema eno ne ya bi ni ho na che say yes ya de kakra so beme bia woni akonhoma wo fie bia ni buonye wo buonye wo fie enkura mu ema mu obiara mu bema me se won se chi eden onsem eden enti munyina mo nsesa enti na munim to munim tua won sa anye nsesa ye uji yesika ye de atoho ya twara toho ye mebu okra afimunie na wunyi akonhoma wani ye kan say watch kran fama obey so we jemedo debi eno die emema na nsesa emema na nsesa ewiase sesa mako emema na nsesa ewiase sesa se de ewiase sesa no emema so sesa se de ye wo ma bone no yes from good to bad from bad to good say no na wo hwe emema no bebre ye fie kama emafie ye de de mo ye ni nyina so ye fe se de mo hwe nkola no se de mo de nkola ni ko school se de se ye ka say mako ye fan ba ko awowo for London okay ye Freddy Ejemensa Mr. Fred ya wodi ni birthday me be ka na obi ali ha Juada no Freddy ayo odi ni birthday yo ya me ka ho asem ba de ka no na
Nana Yaona Ejapa. Yachia mu. Ejapa. Odini birthday. Yo. Bamena Eradi Shra. Onyo kesiye. Said the musi june ya huono. Erade nyuna mo hosa. Oma mu moto mu nyadu. Enyedu na mo mi ansere. Yaka Bema Fred Offrey Doma Amesu Doma Mesu one will free na doye ekya me say emrewa watwa to a bosumi bia no enye wono na busua debi wow womo mbetimi awo no mrewafo no oye wono mo adoye no enyasem nyame nshira na Monday or Tuesday that ben na we the two so Tuesday na ye no botomu yedu saa na ne ani agye ozo so yeso saa na ne ani agye emema nyina emema support your program so papa Mr. Morrison, happy Father's Day. Ye nyame nhyira mo na onye mo kese de mo ye ne eye yefe nyame nhyira mo papafo a mo wa ha nyina nyame nhyira mo na mo nye mo kese yeda mo ase ye mo ya ade ma ne ye yefe ye tena sise yi a na ya bɔ mo abaso na ya bɔ mo abaso ne ya kasa de mo aye nyina Erade nye mo kese na oma de mo ye nyina enkoyi nyame nhyira mo birthday belated happy birthday and also happy Father's Day in advance. Ye kasa mema no ye bobɔ mu din a mo ba boye Mr. Morrison. Mr. Morrison, happy Father's Day. Yeah papa ye nua bema free outside the bar yeah Dawson. You see, sister Hetty Kunu. Mr. Sister Hetty, this was showing me. I know what bomb dia now what day. Dino. Papa. My dear, Mr. Josiah Inyim Asare, Papa Yamishra, Nano or buy a show and a fancy, none fair, and just so when you couldn't sue when you move, Yamisu when you move, or do when you move, Atenka when you move. What you say? He's everything good or your whole package. No question. Ushia Bema say ya, not just when you're mobo. Onyame nhyira mo e da say as I say you drew that say ya count for mo na ye bɔ mo abaso na ye ka se de mo ye eye fe enye bɔne ne nko a da bia ye bɛka papa no so na yaka no kwasem okay na me nhyira mo papa nti ene eye nyame ya adom akwasi ada na ye ntina sechena nti na wo se ya pafuo ni nyina edinu ye ntumi bobo ni nyina ya mama happy Father's Day na and dear ya woman Emma Mono and also so partner so say Akoma FM Father's Day special no nyame yadma free prostate screening eye and dental screening ni nyina so ebeko so nti monhya so papa emfa ema ya drama mema no beyi sini pa dia fache say mema situations ahodo ya wono ekomu and not just a dancing competition. And that's a picture. That boy. Okay, but remember me, no more crab. But no more crab. Namun promote say. And ya then Yamia say, Killer Bewu Yamiatum. Me who they such a concron. Killer Bewu. No question.
enti bomana family remwe Saka. Ani ni nuano. Never chakasa. Nti wo fie na se somewhere aboso ebi eteto e wo kitchen cabinet mu, ujade, o bedroom, and na se wardrobe mu a solution no e last shoe o se killer bewu last shoe na yedre no e ba dwaso no be afimu ani na wona atumi atobi ayusu no o dansidi kese pa se last shoe de e yadura e yadutwam mekai se da bia se me ba ha metaka enra afisha ase na nya ntie se emai nuanom ne emmanom ne yananom ai wo eketia market wodi dwa na wo shops eye entefre emu nketo ani mpanimfo ne onom nananom ene nanaka so onom aje omo shops aboso no etu anamon ko ho no na ekoye fumigation exercise oh okay if we say bre no e be say no ye ewu mu you know we bia explain shop bia radio dance say emu na na etete omu no nyina yeah ni hobiem ado no the last show o se killer bewu last show na last show ado say na tie ni obehia ayetoa a obeti ado na hwe agum na ode ensu agum emana yema wo so na sematete benum na behono na afi ba bia opese spray bia no se udem ho sofa nim o kitchen cabinet wardrobe mu we nso enya ade ye wudura wo spray a o se okotwen ba bia be don hwere ansa we sign about that na se ana obeda e safe EP and FD at the one such as ya jatum say ya dra it me use wa few ma emfa how be embe no be use na say na medical kan no o pampan sonko bi a wona wo use ni pada sane de wonte na mom no emwa na wo spray agu omo so no ba bi obe spray no pampan no tumi twetwe emwa na momo ba e beta free ba bi wo spray bia no na so mo ase enti me kan ye bia corners na wo dem ho na kitchen ho no tumi spray ho ba bia and how what about be also spray bia na spray honum na wo de tumuda say once na any just acha na 5 minutes omo nyina bebu ahwe na omo awu ma wonso ho ato na eye entefre nkete as if say Korea burgers we say dan nkete bi no omo nsi ala shoe this one spray na enne bebre na afra na mo pa bi ato ya na omo se nye omu nyina na betumi aba ketia ene emrom ne keka ho enti me de numbers yi ebetudwa se wo eye asokore mampon tech ene important ana wo de kumase ya ba bia frɛ numbers yi a me de betudwa yi wo mo a omo de car enam a mo bo adure hu dawuru na mo ton enti wo fra omo betumi abo ma wonso anya bi ato enti numbers no ne yedi kan frɛ Solomon the number no 0244 62 35 49 0244 62 35 49 aha ochire no wi a sanctuary we so 0246 52 66 08 0246 52 66 08 and we are from o kumase ene important ba bia wo bia wo pe last show no say emu enwa bibira omo betumi di abrawo emu wan so a mo betumi adi nkomo na mo hunu kwan pa mefa so a nsabeka na do last show yi da bia meka se unto obi nsu yi dia ene obedi achinye because any city no titu ne pampan bia na enim no meka se ba ya na omo de car ede nam no
almost as a motor be say na dre me mix ya pampan bi enum jama mo akotwa no bi na mo de ebeje sika dia na so de ko spray we na anya adwuma fe na beje sika afe nipa na o de kɔ hɔ no edu be na o twa san kɔ back na afi de behwe adanse die nko enti last one de o se killer bewu last so ji se one spray ana ji se one tobi and spray o to nko ade a obenya bi adanse die ne bi enti so wa o pese o tobi ton a betumi so afrɛn ene yen adi ho nkomo ɛna sɛ wa so pese o kokrom ko tobi a o kɔ ɛyɛ mrom abi ago chemical shops adwosuo no wona adwola show benya bi atɔ ho ɛna afe ɛyɛ ketia ɛyɛ 24 run about area hɔ no mo tonton enso nkunsu entefre ne ɛho ne keke ka ho no so betumi anya la show aduro bi atɔ sɛ wo so pese wo taxi ana wo car bi na wo pese ya brand ne ma wo na o boa eton la show bo hu dawura bra ye ne ɛbɛyɛ adwuma hyehyɛ no emu omre bɛboa ma wo so wanya ɛfaso number no 0246 51 90 0246 51 90 12 and frɛ na enchemu bia ope eka de wati hu no born agro limited ye ha se beje so na ye no adisa enkomo no ya kira kwan e wo kumase sokore mampon kumase asokore mampon e bia opese o buy office na woni entina se di nkomo so a ekwan da ho beje o fe so na ya bo nkomo fe enti na we say no mfanye mo nche se de enti eno wan se obeti sachet ya no na what to yi ubia no a we hwie ni nyina agu ni nyina ye nchem dabi we hwie ni nyina agu no wabɔ nso ma wo so no keka eno a be ho no within seconds eno a be ho no ho a wa wi adwuma no bia opese spray bia no uchinchim to na no say na e be kire so de usi spray no enti obi beto last show adre no ya na to na ka ho anasa wuto wi a na akɔpeto ani bia to mpempi wona mode card na mo no ye mo moto no eka ho handu to ano o de to ano aka ho ye to ano ya ne se adro no ene to ano e bokro anase bi so se o mo to ano bi kwa ofi dada enti me pen santi ma me lasho nko a ene so e wo ho me baby say mo be so edi nyina aka ho say bia bi ni eto awe bi ni ade na me wo ayi bia me fan say adwapa yi bi me di we agu me di nsuo na gu ma hono no mata me bento a me di abobufo me di spray hoso e di ni na yes ebinom ne o kan ewo ebinom se ensuo to akura wan nsuo we na ne to ano o de guma na o de ade abobɔ de tinu so but the chance unya na se de wo ye we no obi ba ye o na no kwa no you end up wasting a lot because one say entumi ento nkwa akiri ntumi ye na wo hwe bibragu we no so de mfa so obenya ne se say a bucket for na spray yint no see na wa spray wi de be ka bia so ense ye musumi nsia kra pa ba bi fa hye anytime bia wo hia bia otamwa de a na wo ho anim anti guys say do ne fan last show was a killer bewu last show na me enshopa me da sentimi so wadawro ma emo bi edu ani sepretwa e wo fie mo de ne mesi obeba na mu gum odi anwa si obeba na ato agum na wakwa akohwie agu wadua no kra na abebia odi si wabeba na guma me se wada odi a eye killer bewu last show ma wonsa enkabi bonagro wonom enede aba eye kama anu enam opebi nso atu akwa akoton wa odi aye wudwa eno so frɛ wonmo a ombekire no akotubi na wodi aye wudwa ubenya fa so high Akoma 87.9 FM na fe oni ati ya Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛnɛ ye de ɛma so de esitie no a pepepe na nyame anum no kura ni ye ka sɛ mema bi ye wo madwuma mema bi ye wo madwuma mema bi ye wo madwuma mema bi so nyi wo madwuma ye kura but ye bo wo mo ye wo madwuma ye na ba so sɛ de be ya wo mo ma so wden na wo mo de wo mo fo so ma wo obi kro horse me de na me nya me ho so yi se me wo ani ade nti no oba ne se wankwa nkoyi nyinse na nto amu na ukọ na chese wukọ kọ wu ba ani akra ne your responsibility because o catch yourself ne ho so yi onya so awade na nso wo hu se ne yesidi no wo hu tokro no mu di wura sa mema we nmu ne de yesem wada madawro ma mon sakra pa enti sa chese no me ne duabo agumo so no edi mo chire no edo so papa ti mo de ase mo betumi asache kwa
ɛno deɛ ehia paa ɛno deɛ yɛbɔ bi aba so no na deɛ bi so yɛ na ɛnyɛ no ɛsɛ sɛ yɛka mmarima bi ahyɛ da ahyɛ wɔn ho bɔne ankasa yɛhwɛ ma wɔn nim mmaa pɛ ɛne woka sɛ wɔn fa baa ɛde 5 koraa ɔbɛfa ɔbɛnu numnuro deɛ ɔbɛnu numnuro akɛse a yɛnom wɔ ɔbɛfa ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ na mmom sɛ wɔte sɛ ɔbaa no sɛ menyim sɛ kim na kyerɛ sɛ wɔahyia akankan deɛ na kyerɛ sɛ ɔbaa no a wɔhyia anan no a wɔkaa sɛ m'ani gye wo ho no woyɛ ɔbaa kama me ne wo kyerɛ sɛ wakoma koraa baako sɛyi a mɛyi me deɛ baako de ama wo sɛdeɛ obɛsi akasa ne sɛdeɛ obɛsi ayɛ wo ne ne twa wiase nyinaa hyia no wɔkaa sɛ wɔnyɛ mu a no ano no hrabasa wadane kakae ɛna me maame koraa se ɛna fa nkosi wo we nyina o at wo ko no so ano dabi itwafe no no kata ho enye de agesi yi na wo hyia wo mo a de a wo mo paa yo mo ahem ade a wo mo paa me pa cho ba bia wo ko no de a wo ko no me pa cho ye baako wodi wura mu na egu mu na eno na de awo ba nti oba ne kasa wonye mo a mesere wo je ne hwe no je ye di obetumi ye kakra je na he na adwo ba bia nyo ye enso kakra bia benya bia yi wodo no dan wodo na di ye forceful ye wo try oba no behunu oba ni behunu obehunu oba bia ni wa wo be sai wo ba anada ye nyina ye hunu ye hunu ye no sa na aba no so behunu se de wo ko sra wo ba no hunu sa woni maame ne kura ni ho a se de wo di sika ekoma akora no hunu se de wo ko ho akosra akora no hunu se de wo nya atade bi ade koma akora no hunu de wo ye nyina akora no hunu akora be na se wo hunu wudi na wo bobo ni nyina ye de wo ye ne kakran eno so na me awrade hyira wo se be me bia wo si pise mini bi kura na kakra bi a menya bia me de hwe me ba no ma ko nya me hyira wo ada no obeka se yi ye na kura nkora de me de be ma wo mokura bi ni ho wo kwa adwuma mu a wo bon se nyame adom ebi aba ama wo ye se be ya wo benya bi e de ama nkora wagyan wani ama ese se wo ye no e na onyame aye wo sa no nyame se ye na wo se wo ye no o se enkola wo nye no enkola enu ye ba sa nyame se mo wudua dabi wo ba wo fa wo nko ba bia na bom wa se die se eja ya e wo se wo ya ene wo nye ye no wagya ye no eno na wo brasa ene ma wo brasa na ma ko bia ntia wo se enkola omo hu ni hawo akora hu ni hawo wo de akora kodi agoro wa ha ne abo no na kotwe akola ne ba na wo asa ba bo no na ka chen se he enko ha nkodi agoro biem mpa cho adana enumera no wo papie se okoto ade beba wo beba na akora ne te o sa kuti ho biem o te ho a wo se di agoro nti sa akora no wo di ade bre na koma ni nipadua na adwiri nyina yi dada na de baaye enije no dada na de ba na ni age na mi sira wo to no 1 cedi woni so to no 50 pesos de woni mu an se dada ato we di abre mi dada na hwe mi school me de school fees ba dada twia printing fee dada de ba dada sori a wo kwa adwuma a wo de sei ba dada na de pan no abayo dada na de we ba o enkura na hwe wo mu hunu ye bom pa ye mamu bi e feel say ye man no ne polluting nkra dabi obi a wo ba bia wo wonim say ene nkra na ya ba obeka sem bi wo obeka so obi na ka kire ne se wonka na so na ya akra no na eka na akra na adwini mu abia enye man no ne polluting dabi na adwini o na bi o ade ekoso nyina wo na wo ba eko school ya wa ma akra ya begina ho be 20 minutes na akra yisu na wo pesika e de akọ school adada wo mfi no wo betumi fra me say wo betumi fra bi obi betumi fra no me de be send enu ano no on fan send no on fan send no nti wo ba na hunu say dada nka no kore enkora no nkomo wo mudie no wo di wo mo achi na wo ne wo mo nam wo be hunu say yes wo mo wo how enkora ne wo how wo say me friend da se me send o me send wo bon say ono agira da me kofre ni ya me kofre ni na da nko a
wo dada nkola ne dodo wo ma no tene wani ma wani na ho nkola na de wo ma ba wiase no wo nsoma wo da bi o bema wo ma nsoma wo wo nsoma wo bia no ya ne ye ka say ebia wo ne oba kra wo na relationship no ntimi nyina nkodura wade na mo ntamu atete a na say bia wo feel so oba no na gya wo na hye wo ana bibi esi ye no emfa nkonkwoso ya nkola ne so da bi because o ma nsoma wo ne oba dabi omo nsoma mo wo ba bi o ti mo nkwofa nkra ne mewiase ma wo no emmeso embebre na ma mi nti wo papa nti ne ye gya nkra na jeje mo bia fa wo no ho hwe ma ko hwe sese wa hu de nkra na ye sese wa hu de nkra na ye dia wo de wo na fa so no e na wo de ada no hu ba ko na ni brebre wo se me menya 40 years 42 years me papa wa ahwe me wan fi me wan fi me wan hwe me wo me mabremu saa na me nyame ya madomo eti na me papa da ho a mo ba be ka kire me se eti me soso me nkona me hwe me papa na de mi di kura no aye de yama me na nso so wutumi papa enyemro papa no me yankase emro enyemro enye betesa enyemre nanso wo papa ahwe wo wo de ye hwe ne se onse wo papa ahwe wo no wani abere ena me papa no wa ahwe me ena ne wo bi pa so wa ahwe me ena ne woni bi kura no a enka wo betumi aye bibi onse wo papa ahwe wani abere aha wo se papa ni pa na wo so wo ba no wo ya ne sa no wo so wo hwe no no so onyini nani bebre wo so se wo papa ahwe na ye wo de ena ye wo fe ena ka wo mo papa so bo se wa hwe dabi pade se ya wa hwe wo no wa bra bo ansi wo ye ene ma ye basase kampo wa tumi ahwe wo school but se ke bia odu kokoto adwuma mu mpo ena ma na ni call na ni call wo ho wansa ya wo ya wansa wo su wansa no wa si wo ye wo mai nyina wo tete wo mu ye ti nkora no wo dia no last time ako ada no na mesua de ebi wu ni edi wo mu afi nhia na 3 years ni asa abedi 4 years na ye edi afi bia na nkora yi kɔ ho de to aso bia na mo kɔ 5 years ni ye kɔ ho na ye kodi saa na na saa amoya ye kodi anniversary ya se ne sen inteche na mbadwene se wo hwe wo bayie na wo mani duru ba bia na wo yi sika na wo ba be celebrate wo abrakora wawu a wonwene ho saman pa ne kai no na me wan hwe me ya saman pa ne atu ne badini saman pa ne kai no se wo papa hwe wo yie ma wo ko ba bia se wo ko duro no me patro wo wu kura wo ko wo sheda to party akese ye me kai me papa me dia me papa de be duru ye ene se me kai no na da bia no wa frafra dofo no wa baba be kai na wo ba na wa hwe ne saa no me patro wo ba na wo so ma wani nko ne ho no papa fo bia ni abre ya o mo sori a ye tue school fees akese pastor Judo so sori pa na o kwa me sin se wo ba abubo ne hu se ya obi asande message bi na me pesa me kan sa message we mako kan me sa sam no efe bi no ye no kre but okay well say hi my name is Prince what she's saying is not a lie but I don't think it's all men who are into that because I have seen several women who cover up the goodness of their husband from the children anyo na aye wona wo ye be ma no nya wona wo ye genuinely obi o ha mo tesa wo mo kan say bia what the sika to ho e bia kwani me fa say kwani here bibi na school bag okay na oba na ka kire papa ne say me yes oba ni school bag ya say okay enti papa na yi sika to ho say Mama ni fa to school bag ni bi ma akora no but ebia mama no so first ka no okoto school bag ne ba ye no wan ka se o papa ene ma me to ye oba ya no de ama akora no enti ya de ba akoko ebe ma akora no ayi na akora na gbe say your mama na to ma no enti ya de ba akoko me pa cho wo no oba ni nkomo ho ya de ba akoko yo wa po chire kura ne ne badi nkomo na ya de ba akoko na ma go ni nkura ni nkura fe na wo be kan chem kan say
ade na ma ade ma na that's what me I na need me to be to catching. The banner said, me na me to way back. What? Is it then a papa soon to be catching the banner said, me na me to. And your papa for munya daje won kwala ne ho. Media me woni. There be munya daje won kwala ne ho. Oba study wo yere. Me person me chen say, oba study wo yere. So wo yere aye the type of ebia would the bibi man say on faman kura no. Na wono no yet sadie wono anade ma wono mu a. Then next time you have to let akra no be hu say, "Oh papa, me na me to ma wo." Study your wife. And maybe to say, na mo study your wife. Mo admit in the side na fe I clear because say say no tia. If you walk no what me say ma and na ye ka say nyina na etu me ma bifu. Sa asem na I nipa call the ba no ideally. Oh say me na me to ma no me nyam na me to no kwa no. Me hu no say eye ne papam na sa adwemboni ne akira adanwu hia. Na ye ne papa ne ma metie ni nyina ye hu. Akola hia ne oma. Na ma to ne oma na ma akola no but una van say wo de ama no. Na e bia wo de ma akola no wie no. Mu nkoda da ase. Na wa ya de pa ne oma wata ho mu nyina no. Inda re nye say wo hira de ahye nkola dwumi say bi wo papa na but mu nkoda da ase na nkola na akola bo say ne ye da na ye de. Ekokoto ba but nka ba batete afam ne nka nya akere pa ye kire nkola no. But I didn't know. Nkola no be hu say ye da na ye den. Eye saa ne oma. But say the make ye ken no. Oba won't me now let him nkola no was akwa. So say bibi wona dwun. It's there was a woman. But what dem ga say? Yes. Say bibi e wona dwun. Ena ye dan kura wo be hu no. Woni wo po. O da ba ma sa do be hu. Wo Amu be hu. Ekwanya woni wo ma ne tie no. Eti wo sori a wo tu car na de wo mai e ko school e ba no nti wo mo ani asai. Bibi na ma me sesa ya afi na me ya. Ano na wo yesi munya mmere man kwala no. Ya me ya no. Nkola yi nim se me na. Eti nyamere. Na me ka say study wo yere. Se sa na wo yere ti ana wo so hu se wo be si aya no. But you dey na me say establish your to set na brother na your ma bit sa. Your ma bit sa. Wo mo wa adwene say. Bra papa be bra wo nkola ni nyina ho no. O me mama ye kwa. But what I say, and so say, who are about to say na ma go so kana. The best way is say, won so be found one. Eti na me can say, won so be found one because okay so that's say. Na nyamere kakra ma ye ma. What you say? Oh, they say yeah, na nyamere kakra. Bibi he e bro wo ho a first ye ma ye boni a e say ye ma me tia ye no. Na wo de to atwen ye papa. So your papa ba too. O papa ba and so quite wrong. Na bia na papa na ye kakai wa kra na. Eti o papa ba to no. Da na wuni ho. Ade nti na ma de me ye no wan tia me. Enti mama antia me ade a ma ye wo ho. Papa wo so ba ade me ye wo wanim no wo so tia me. Afutu obi wo ho a foma me emema ne bebre nyamere. Ye nyamere ne ye mankasa eni nkomo ankyere wo mo niema de bia won de ne de ye adwuma na mo nkomo maame ho na mo nkomo maame ho ko maame ho ne kyere se maame na ye ni nyina but wo nyamere kakra se school adakra anya be 20 minutes ebi kra hwe ye men school bepem ne wonim Jesus ba bia ne ba ko ye SS wonim ba bia ko ye school fees. I know the na pe anu dia wonim ba bia ne ba ko ya na ebu dia ya jani wonim ne ba teacher chese wonim wo pa yam twantum na yam amema ani ye benya bebre eni tumi nya daje se ani ye benya bebre de bia wo ni adaje de bia be mani adaje na oba no de bia wo adaje so no so kwa adwuma ne bio but onya adaje tia nkola no o se ne pampers o de ne ko de ne ba but mema munya adaje man nkola na o mo adwene be ye wo mo se ade a o ye aye mama ade a ye mama de o de hye ne nsam na o ye de wo hunu ne nti mu famre kakra bi mo nyum ahome. Okay. Mo na ekwa me ba ma ne so emra sisia na. Hello. Hello, no TV na. Me pa cho new TV ni. Na wo me program na ni. Me na ye. Hello. Me pa cho ka sa ye ti o pa. Me na esa. Me ka sa me so na ka je me fresh water region. E ma je. Pa cho entie wo ho saba ya ye nkomo no betumi aye kama. Eti ye kasa.
Mangasa no me ba. Oko secondary school. Oko university. Aka hele cities. They are ka oda me account. Other registration fee. Me yem catch and you say on one in the cities. Yeah. That the particular day in the for 1,200 control bank. So the friend who paying no bombs in the account. Any name and answer. If I about the good woman, just is yeah. Man, or the number in the papa. If it's a me, yes, only a chance. It's man to Jack or not, and so any other chance so close to 6 years. Now. So bad Jack or not, so no, some now what can. And your man, you know, Pastor Julius, you're starting I know my emphasis for the cases because ya come ha say canem no cause I'm say canem na papa for mo frahwesem na wo fom pa I mean na fa Mother's Day ni Father's Day hun say the buy afi Mother's Day na afi na ni panya ba omo so nti ye kan wa ha say ye cha say kan wa say is a say kwa de nkofo ye ade pa me de me hu example ye de so for abu example any other nkofo ya kwa ye nim wo mo aye example say nyame abi say no ebi kwa tuka eno ade omo makọ ebi omo ne dware omo ma ade omo ma ko school eno me ade eti ni na aye wo mo ansa no omo de omo ebi kwa omo makọ school no ansa no omo kra ko adwuma enti now no de sapa me ban say si aye kasa pa de say ye da so o mema bia omo enye sara bia be 20-30% but 70% of a mema no 70 de munulu 70 de munya oh yeah sure mama wo hu no wo 70 de munya meetings oh mema do so chem man say dia efa o efa na 70 de oh yeah sure 70 de 40 enye 40 system efa na enye for no so bi ni sa we for no you no make ka kira we for we for bi hwam omo we abotro na ebi wo bi o wa chese wa ye na adwene se me no me papa a hwe me wa bona adwene obi o obi de oh yeah ye friend no be so ye ka chese na me papa wa hweme ya na me bo me bra ye wo a life on there was stages in life also you will be around ne papa anhwe no but o hu sunsanso a ne papa na anhwe no e de aba nti nyansa sua ana obesua na wakase ene me nso me yere me ho ahwe ma but obi o ha ne papa anhwe no o hu sunsanso ba wajimi papa oh anu na ye ka o mo se ya no because woni nipa obom se ejemi na do se kwa kohyem ejimi ni wajimi because nyame ya adwene se adwene nti reason that is the reason why ye na moa ensa no but woni se emoa kura no ade a eya eba abo timi dwane abo akura no se ka eba ko betu nya what eti reason na o nyame de ma nipa ene emoa no difference a ewum eye kakra bi na mu de ma yetimi ye nipa eye se yetimi boy ho modern say ade a asia anko yi na adu ye so na de anko no wo ye ni ye eho na se kwabrane ekuta bema na adwene eye adwuma ne de bi ekura na adwene fuso se mrante omu ye 30-27 na adwene start se teacher ni na akofa sama ba se teacher ni ase za ka se 10% dem se teacher ni de na ba na afia me hu se za ebimu na ama go no kwasem pa na se nyame mum ye won se mi se o Stephanie. Okay, I wish my dad Vincent Kofi Oye happy Father's Day. Obi the end happy Father's Day. Oh, bisa wo wo sha ya wo sa won chi o ne ya kana baby am bisa sa anya bia wo ba ebetumi areshe happy Father's Day. Bisa ho ma ba me reshe bisa ho be reshe wo papa bisa sa wo ba betumi areshe happy Father's Day. Frère, Kelantia, my yamo 5 minutes say, frère, ebo papa aba. My Nsem this is what
It is how I'm My young family, what papa did, what baby I was free. Never on a basso. 5 minutes and Jawa. Yanka said, what people of what you figure that she no watch your baby and what did he atamo? Oh, what shall I when in there? Happy Father's Day, we yet, but Happy Father's Day. Thank you. In advance. Extra Yeah. Into no say. Yeah, okay, it's Yabako. Na Yakono, Yaben Medru, Hepasco, and ye casco, and ye de Hepasco. Hey! Braboy Yadian is ye Banny said ye see Kumuni Panis say no. Minia, Boho Banio, nom Hepasco, Boho Bay. I said, way since your papa, you Dr. Murphy, way so. Now, what Obeka was some, let me who Brabo said ye say, Papa, Median Meno. Hey, Memo. Yeah. Yeah. Sometimes yade bi owa epie woni baby ani uhunu. But inside the year funu mo na de obi ni yakoso ho. Enti ansa na wu ena die no na say that. E di wu ko wu mu. He pasco wu tie mi amesra koto bi no. Papa yenkwa. Okay. Ye be tie for na ahwefo nyina. Enti said the mommy e kan no. He pasco herbal capsules produced by Casco Herbal Limited. Yes, a drone, a brebomo, a dro. A buana, a CC, nipa, or brebo, a ma obrebo, a pom deno, a very sound about. It's sending an amo me, do one dance here. Nipa say a review or why it's me daddy, Emma, uhuntem, but brebomu or how and I say brebomu, a ready. Most times, you know. One share by the time a besha say a unity dino, na the damage, you know, I call say every. Inti ene you know also obo den na visit any chemical shop and as a pharmacy na okope Hepasco herbal capsules ni bi eto obenu mienu anopa mienu anwumre na aboa na esiesie obrebo na obrebo na pom den no aye very sound amount. Yes, but one thing about liver conditions, you know, brebo no any ade friend say pain receptors ewom yaw a nipa wote ewo onipadwem an indicator ebo nka yese bibi enkoye. Inti imagine say bibi say wo onipadwem na saa adekro no produce yaw. Inti ohun emba ohun so ana say wadwen emba ohun say bibi saa touchma ewo onipadwem. Age say bia wako ayaresa bia na doctors around labs etwa was scan ne samenu ma bi ansa na o matimi a confirm say o yare we ana eyew. Inti that's one thing my brebo mu how no normally no BBL ho. Inti anything na de bia no we advise say onipa de wote ho a also o ma onan ye ntia ewo ayaresa bia. And yes, o yare nko an na obekọ ayaresa bia. But within a year, about once or twice a year, they also ultimately call doctors check your kidney, doctors check your liver, you check your BP and sugar level. Say be ya bibi say ya doctors ebe hu ntem na yetimi aso anom. Nti Hepasco herbal capsules no you recommend emu obi bia whether say wo yare ana say onyare wo brebo mu haw ana say oni brebo mu haw edro no ebeboa ye pa asiesie wo aba wo apom den no aye very sound. Nti the numbers no to dwa nya asere say obefre numbers no na only doctors ebe communicate na inhwehwemu bi a wo pe ana say the nearest chemical shop ana pharmacy a monsa bitimi aka edro ni bi no yetimi e the amount numbers no 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 0501 45 92 55 0501 45 92 55 we ni numbers no offer doctors ebetimi eno akasa na inhwehwemu bi a ope ana the nearest chemical shop ana pharmacy a obinya adro ni bi no wetimi enya na etimi aboa de wo se etiefo na ahwefo ehye nso nse onipa bia no bibia odi ekọ omu no ewura wanum ekọ onipadwam no except ebia nduro a ye de fa intim no de obedi akọ wanum whether say ye nsuo whether say ye aduane whether say ye aduro no ewura onipadwam na brebo no na e breaking it down na eyimu ahoden no
na bia e wo se ebia akọ na etimi eboa onipadua no etimi akọ. Yes, nti se brebo ni ntimi nye saa adwuma na e ma nioma bebre eka echi wo onipadua. De bia na metaka se brebo no dwumadi a edi ewo onipadua edọọso yie pa. Esan se edọọso yie no se brebo na pom de nye very sound ma nioma bebre eka echi. The same way na se brebo na adwuma a ebo no e very sound so e ma wo apom de nyina e boko e ma wo. And then the liver conditions, kidney conditions, is very common in the system now because of in particular adriania any nsu a yenum ekọ yenipadwam. De bia na yeta eka galamsey ho nsem nsu ese ndobaye. Yes, the chemicals awomde etu no ekọ nsuo mu esa lichi ekọ ndobaye mu. Ye cultivate and say ye harvest at the bar edwaso a ye consume kwemu a with time no these chemicals toxins near the no na ye consume ekwemu nti ubohu in the next few years ebeba no ebi obako ahirasabia na doctors catch us say or how aba oliver hwini is because of enne near ye consume ekwemu eno na eboaboa no na daache e de or how ebre ye nipadua no nti bomodem na kope hepasco herbal capsules ni bito na ebeboa na asiesie obrebo no ama apomden no atimi aye wano ama. Testimonies are day in day out you receive no edoso ye pa. Yes, edro no yes I recommend Emma woma more diabetes, hypertension, HIV ni ade nyina no you recommend edro no emma mu ye pa, because one thing about diabetes and say yare no itself no ebetime nya nsunsuanso ewo liver so. Inti se obehwa every 3 to 6 months bia no ko ayaresa bia normally no doctors emma wo check liver e check kidney apomden ehwe, because yare na nkasa etimi enya nsunsuanso wo liver no so. Aside that mbrofudro na yede moto so no at a particular dose no so etoda etimi nya nsunsuanso ewo liver anase o kidney so. Inti na most times no doctors ye mamo run that lab no to make sure say bibi say ya yetimi esi ano kwan. Tene no unya hepasco herbal capsules na ebeye enyoma mienu ewo onipadwam. One, ebe shield brebo no against any side effects in draw wonom edeba. Na two, aboa yare no so a ete oso no. Misunsanso boni ebetimi de abre oliver no so eyi afri ho. Na afei asa aboa asiesie liver no ama edro na wonom no mpokra no edro no ekọ onipadua ma brebo na timi breaking it down ye eyi mu ahoden no de ama onipadua no de aye adwuma. Ye maame ba akoba bedi adanse na o diabetes ne hypertension. Edro no na wanom achi ye pa, but the sugar level any the BP level no de bia na soro kakra. Till so o sha say onom hepasco herbal capsules. Afei na sha say eba form ofre no obusa say BP any diabetes edro na na ese diabetes na ebomo no ma esiesie brebo no na esan say brebo no na e receiving ro no e breaking it down yimu ahoden de ma oni padua no etimi boa ema edro na wonom na afei etimi ye adwuma ema brebo no etimi e receive ema bibia eye wano ema. Yes, nti obia ntutu anamo any chemical shop and as a pharmacy okoho a ubenya hepasco herbal capsules ni bi ato na aboa na esiesie obrebo nti se wutie anase wo hwe onaseta epeja wafuta ahye okwa ayaresa bia doctor sakatro se srade aba obrebo ho na brebo ni ntimi nya adwuma se de wo se etimi ye. Most times no bibi sa esi a unfili hwe wo onipaduam obetima nante akọ aba aye wadwuma se de wo se etimi ye, but se wampe anu aduru anase anu kwan a edididi ma no de edebeba no enye ade ebe boko ama ye maame baako ebi eto ne saa okọ ayaresa bia doctor say catch say oh so ade wo ne brebo ho. That was about 2 years ago, but yama ne drone na say oh onko na onko didiye. It's within few months ago anana or describe it terms so how feel some burning sensation ewo ne yefunu right aspect no ana bichiche mu tren say onipa oyefunu right aspect no, that's where onipa liver no is located. Yes, it is some burning sensation coming from that side there the omayenye liver ho test ni enhwe ti ma no running liver function test. You know, the liver enzymes were very high. Na indicate say or how ababrebo nim. Na me man no so etwa scan. Afi otwa scan no out no na say brebo no aye enlarge kakra. Impo enter into the stage of liver cirrhosis stage 1. Yes, na me then to hepasco herbal capsules and so.
within 1 month, or repeat labs on all the liver enzymes now back to normal. Brebo no so ana aye kese no so na ahyase eba form. Oto aduro no enum continuous for 3 months. Aye ne fa hudi aye ne dia. Nti bomoden na kope Hepasco herbal capsules ni bi eto. Ene nsuo ni nnuane a yedi no eno ana ede ohaw ebrain inipadua. Nti entena ho ema obrebo mu haw no endu pompon so say eduro the stage a doctors ebe declare say liver no aye cancers ana say a failing no. Nyame ambema the edibeba no enye papa because the only option available at that moment ebe transplant. And the transplant no Ghana hampo kra no yenye bi wa ha agye se amanone na eho ka obebo no ebe do so ye pa nti bomodem na kope Hepasco herbal capsules ne bi eto na mboa na nsiesie obrebo no na obrebo mu ohaw no bibia ntimi enye very sound emma numbers no ebiem 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 0501 45 92 55 0501 45 92 55 na edro no yabo ahwete Ghana fa na nyina ba bia bekobia no ubenya bi ato wo amanone ni nyina na edro no yesende e de komo mo ema omutimi di boost omu immune system because immune system be stronger. It depends on your liver. Brebo no ehu ye pa nti wo Ghana na wo hwe ya na se utie free Accra visit Okashi Drug Lane, Hallows Herbal, and answer Repass Ventures, Ubenya Bioho. Afe Achimota Mile 7, your Casco Herbal shop. I know a Yankasi shop open, drone be a 2 on the door swa. And I had a good chemical shop and answer pharmacy, Ubenya Bioho. Casco Herbal shop and so duo Koforigia behind the Jackson Park, a Hosu Benyabi. Assignment Ekus Pharmacy, any house of drugs. La Paz, OP Pharmacy, on Saumnen imported more, Randy Pharmacy, and now Suhum so Tony K Pharmacy, Ubenye bi Elho, Konongo, Paulina A Sapom, Kumasi Asoa, visited Fred Men's Herbal, Ewokeo, Misty Herbal, Colinac Herbal, PFA Pharmacy, Tafuma 7, a horse Ubenye Biato, Danny Herbal, Rock Pillar Herbal, Afe Sofo Line, Tenatet Herbal, or Boise. Boss Pharmacy, Cape Coast, Salamat Herbal, any Busi Pharmacy. I feel what Tamalinin imported more, Zoe Herbal, and Socrates Pharmacy. Takrade, AAA Mensa, say Charles, Kojo Chrome Pharmacy, a Huninano, a drone Ubenye bi ato elho. Tibomodia ni tutu anamo, Nekope Hepasco Herbal capsules ni bi eto. Nembuana NCC Obrebo, no, yes, sorry, so no numbers, and your best result Obefre. I don't know fry bit no wakasa. Ofre ni entima peke kra na ye besa afro back na yetimi no edim komo ti yes sorry so na numbers and 0557 45 35 79 0557 45 35 79 and 0501 45 92 0501 45 92 55 na Hepasco Herbal capsules. Nyame insha papa intimisa wada roma Mausanka Hepasco Herbal capsules no ebi na wonso eno na mo brebo no ho bai Akoma 87.9 FM na yenua bi ebisame wasend me message ebisame wose please, concerning the DNA about the 60 years old man and the 26 years lady who is an epilepsy. Okay, obisa and nano case. And the question say, Enra yet was so, but Bibinti yen to me, I'm fan with TV and Minty Yen Momusha TV no. One more end to me and yebi anshe na yankwa man so Emra Cecilia. Hello. Okay. Yenua no it's a ko yi ba obenya asem no ho anu yie. Ni nyina ene se papa no ye friend no na was kwaku asante. Ye friend no was yo meba me kofa ka kra na chese media ba. Ti enra ye wa ha ne ye twen no na dum ye no abo ne ye twen no. Afi ye ko friend no ne phone no off. And na ye bo modia ema obi ekoye okoya krom go
and yes, you know, you better modiana, Kawa, no, what's in was now it's in your better new year, and yes, you na you want a montua, you bet you a day afa, and it's me pacho when you know young okay. Hello. Aha, me pacho. Enra moko ye no akwesi san wo ho. Me pacho ya kwa ya no. Ma fra mi fie ho ani ko mo o mo se ko ni ho. Hello. Enra tamo ka che se oba ni fo no pa di na akopem tama moko ni tinti na esa no. O mo fo no bi ehu. Me pacho mo ni tinta ta ni kiaso. Me se krom wofo no obi ehu no efri enra bepem ne. Obi ehu ni be sin ne. After me brand mo bi aso ni kru ni mo. Okay, na wadaroma enra yam abeno so otumi bai. Me pacho so dai. Enra mami a wo hwa akra na maye no ye ne kasa no otumi bai. Wata wo be ba ha anyumile. Na enra yin so for sia so no what to say. You go enra na ne ho fa. Where the Yeah. Okay, enra akra na so ho ye. Okay. Okay, me that say ho. Na so say we gani afi kronim. Na enra ayi yesem want to be anhwe bi. Enra ye ne obi di nkomo e wo kro no eso. Na ensem a efiri wo ban no kwasem se na no de. Kwasanti kuta suba. Yes, kwasanti kura suba boni wo kronim. Enya akra we nko. Enye fosua nko no ne no aye saade no. Wone enkura no e de da pa. Ebi okra na obi ani nua. Papa yi etumi ni wo moda. Ti me bisas na anya bia no, obi ansam an no. Emma nananom anasa police for. Omo so ye obeku. Enro toward the number 1. Enro to. And ye wo ye ni no to aduraku. Wo ye ni no to aduraku. Enti wo de aduro to no ne meye waduro ne ho kura ne ba no. Ehuhu atonkrofo ne so ni krom wo for no. Ekura kakra no wo de ne hu to wo mo so because the omunim no ane se kwakwa sante de wo ye obeto aduraku. Enti no obi e ntimi kwa report ne ma police and obi e so ntimi kwa saman no e ma nananom. Enti kwase asem se ya na wo kro ne so e na wo die na we die ne to achi wadwane ti wadwane afri krom ho wadwane afri krom ho afri no no pa wadwane bepemu ne wadwane na ye be fish it out na ni edi na chi no ani a edi na chi no ani edi na chi so nti se nka woni mu a aka waba edi na wudwane die ti na wudwane o se anopa ye wo pe na akofa ye ebia krom wofo no na ebia obi ka kire ne se oba ebia ye be che no enti ne wadwane ye che wa ye dan yes be sign wo yes bra na be ye die ne ye twi moja o se enye wontasio na doctor dia ye die ne enye wo na wo fa ho ka dabi ye wie na sa ye wo ba wo kwahwe no na sa bre no ye wo ba ye kwachi wo no me na me kwahwe akora no efri se wo bo be ye die ne nye wo die no wasa wo na wo kro no wo bo be ma bi din ka enti wo bo be ma bi din ka ho no ye ntimi nchechire mfa nsa wo ko wo mo no so no wo ho hene wo mo ni bebre ya ye wo story ya wo ho hene ebeti ni abase adam ye kwa wo bo ni din no na ye wo ba ye wo enti wo ya ye die ni ya wo dia ye na anya wo ya ko ta da be tira kwan ni abe ye de na de ama enti we dwane be ne wom ne hu be ne wom o dwane be ne wom e ne hu be ne wom se de tie bia no se akran nya na ena enye papa enka 26 years de anka wo nso wo bo ne bra onsa na adwen no se de ositie no nipadua no enkoyie oma abusua ebre enna papa ne maami afrimo ne maami afrimo oye janka nti ne papa no ehunu de wonya ne ho
akora no kora maami a yafa ne se won tena ne ho hwe no no hwe de rona na ode ye one ne ye wode ye maami ya maami ekoro so won yapa ne chewe nura oso obeba okay yenko na yenua be man wo story bi a opeso o share o kam ye nyina ye ti about janom ne mahwe hello papa na wo mpo mte sani hello hello madam ciao asam no na wo ka no ene ye pese o kama amansan nyina tie bi na obi fa futu ofiri mu yo ye da was na me juma pa no ye na ya mi pese me kan na say about Father's Day no se mi a mi wo we bra peni we di ko about 50 years okotra shaman ono ba wo ye we free ho ba betuna kaswa mpotem ono ba wo bibi aya ye wo ono ba ba konso asa ya wo se se onam na ohia wa no ane wa wo na ono ba ye bia ewo ye o se na mo ka bibi se obi en awo oni bebi ane ba ko school ni ami bra peni o me ni o last born owo ye ma bofra ni nya about 17 years school abofra no ko ye kura onim we jejes next year ena ma me no de ne bra ni say we ba na ye nyemo ne na wan hwe no abofra ni ni so sanka o hwe no de abofra ni so eduma ye na ye tene mu bi say why you like a plan de abofra na brew wan bo no ho ka ye de abofra na brew hwe na fa abofra no ko school sorry for no try school so wan ye abofra say okay who yes can for me ko school for me to eduma mi wa ya ba you 17 years who na ba you no na me wa ba ka tire me say wa so da yes abofra na nyem na we yi ye fon ma wa fo mewu na me ka tire say sia ye de sombo no be bono ye bia ni bie na no ka tire me say me ba ni wu a ha no mama eje asefem na ye ya say bema che say wa wo ba be wi ase na ya me ya kura ni say wo dia odi de sika ye ejuma yo ja about 1,003 ye try the can be na me ndo bi say sika o se me sika adi de sika ye yem fe scanning belt yem fe sika no me nsa yem fa so asra so fa na ma no na de sika ye nti sa na me na ka ho na embe ma na ya na nye nyam ewo yem ba no because nyama embe ma no bi eje no mama ya na ye ni wo ye ya certain sound that me am ya be man me tibia na ya me ya say emba ma ni be no me ho adwena say be ya na da yitim obetu ni oba na kwada right by ba say yen hwe ba onye sanko fo no so sanko fo de dia e fi omo bisa ni me nsem ni ma ekọ mo so no do so nti na sem ni anu mo be ma so obi wa san suban ni mu a ma on sesa na nya sa wo babu sika no won fa nya hwe won fa sika nya de papa bia esa ni nsem a edi we chinti ida ma se papa so ye da se pa na gwi a me de me ne wonwo na wo nya akora ne mo me so ma me kwa me hwa akora na ma ne nya 17 years me wi ane matam ne na bre me fa ne mra wo da me fa wo ne mra se hwe akora ye be wo ho anya ska wa wi SSO what we are na SSO na wo de ne ko adwuma e na wo ntumi wo kwatam na so de dem papa yi wo fi no e wo kasa akora ne kwa wu anya ne ye hwe ma ko ani na ye to bet yeah 50 years or the what do we say to bet or what do you bet na any ade or the try ya dia da na bet be ba na wa hu odru ha 2 odru ha no ne oba ya 1 odru ha no ne oba ya 2 odru ha no ne oba ya 1 de ya na ne se on de na hemu no onfa ma gwa di gwa e mefo di enso on hweba tawusie wo enu bi na no ye ma mi betna ase a ye friend mai kra ne mai mfei papa no ya de no e ka no nkokranka de be kra ma hwe ne emani ska kra na ko mo fa wo mani emra no me nka o se da no an mai ba hwe papa no nani age o pe wo mu ni padua keke kra ahwe
na wo aba mamu remfi mu ho mama binu mamu remfi mu ho na mo ye da ya mo bebo nkokora na mo kra mo de mo nkokora bo no ya na areho oba obetumi aso ansuo oba abro kra aso ansuo be ma wa ba akokora ba chowo wo koto nsuo wa hin wani kura se fra ka ho wani unhunu yie na wanante yie mo de na emobo na mo mani nkomo ma ho na mo hwɛ mo ma no enkura no mo wu wo mo nya nse mo fa ma no na mo ni wo mo wo san mo yo wo mo mo nkokura bram yare da hom ebedu ma ko wo refi ba ko bi ba yin okay osinge ma ni sika no nkoton bidie okay papa penyini onkoto bidie eni ebusa ne se ne ma wo wase ena me ma no papa ne de ena me ma na papa akokora ye ma ni sika na onkoto bidie ne yera ho samre ya akokora ye woni na mo wutumi nya hwea wo ho wo so wusi bidie no wo betumi kura akekere na wo ton ne fie be mu yesra mo ye be makwa mama mo bebam ye ba o say I'm David Awini. Happy Father's Day to my father Mr. Awini. Mr. Awini ewo begro akwansrem okay oba David Awini se papa ejapa odo ye wa ya mani nyina so eye ne fe mama ko na me aba godin ko mama aba fefe me ma wa ha ya na wo pomoti nyame adom ya da nyame ase family ramwe me da se ma ya hwefo ne atiefo panyina kwa aba e de aba Pem Sign group of companies ye and I Semens Vital Herbal Mixture and a capsule said Dupano ye de aba eja man so you see Dr. James Samoa say baby awutie ye free bia ye for special greetings and chastron kudi mo day na ye fa embro na yemisa so wompom et say sisi ya de no a ewo di padua nim no ne ahototuo no age di padua na boso no enti na bia ye trase ane aka cho say ya gan ne nko a na wo to anom ama ya obi wo ni padua nim no eto ase ede efro mepa cho sese na busua ne ya tremu a enche bia obehu agan malamis no ewo montene so ene agan professor garlic mixture no ena afa agan blood tonic no we nyina eye nura Dr. James Amoa ede aba eba beboa ama ni padua ne ye ho atoye na sa garlic professor mixture no wetumi di abanenam so ama Herbal Society of Ghana abona baso so no pen Ghana ni doctor wadi kan a watumi de professor ne garlic kabo mu a ode aye dro kama enche bia ebeba adwaman so ama ya no ma ama ni padua no emu ato ye fom sisi ano de agan no ne ye pharmacy shop ene herbal shop na ye kwakoto anom ama sisi ade no agiri padua na boso eno ntinam so ema mema bebre no ade mreye abra wo mu a eja sisi obi apon anu opentema ko fie akohwe ma chisi bi ewo hwei kwabra ne betete nkwantini saa wontumi ko fie ni nyina sisi ade ama ne mema ya atofom sisi ade ema na yemre ama adwuma no odoma koma de hye ne nsa no timi ni mesem eno tide bia na akoda ne to kwakoda ne chibuo ewo ne fie ho eno tide ye kanfo Semens Vital Herbal Mixture ene capsule sade ama obema wutie me wodie ne sisi ade ena aba beja wo so obede da sisi ade ne ba na ama mema ye na atofom ebi adam poma ne timi sore na so adwuma no a wo so ye no entumi enye enam sesisie no kura ba mu ama mema ya atofom ni koje Semens Vital Herbal Mixture any capsules adrona ne samra ne ede agan no edo na abenom na to sen na akosisie nem na akwakọ yosisi mu kro ne fi ne wom ni nyina ede free ho ede ama ya ka cho so to adrona ya no afre yen ye ta ya se frɛ ne so frɛ a ye tiew ni aye krado na wo yade no wo so no na waka kyerɛ ne nso agebre ne no wadi nkomo bi kra anwane ahodo bo ha wo di ko ni padua ni ma emmo ma ni padua ne ntiapo anuanu bedi ho komo ni asa mama akwankyerɛ ahodo mema ne ti brada wo ko da ahodo ho a ye bebi so de aka agan ne ho ama wa wo no na aye ka ho a ebeboa na afei no wagyan ne mu atumi akwa ne mu apagya na ni gie na wo so nsaka no
ono do fo ni nyina na enije atena efi ho no me number say didi dwuma 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 and 0244 718 557 number si mu bia be frɛ bia be jo so na ye ne wo edi nkomo ne tie wo ha no nso atwa kwan pa befa so a obanu magan no na aboa ma oni padua no emu adwo fom obi se de de ne sciatica nerve ne to asentini no na ya na etwe no wankasa wo tena so na wo so de a wo te sa wo to ase honam ho no na atwew obu ha ne de ne so na taso wankasa na ya na eya no ho to honam na akasa na ya wo ya okwaje Nsem Vital Herbal Mixture capsules aga ne nso to paye na wano mebeboa na de wakagina mu na sa ekuro eyaw no a aba wo to asenti ne mu nyina ebetu ase onan ne mu na ya na etwetwe wo no ni nyina ebetu ase ama nipadua no emu adwo form onsa no onan ne ya na etitiriti no ebi so de omosi anansi acho mepacho anansi wonye police na waba abecho eye wontini no ene mu asisi eye fi na age wontini aboso onom Nsem Vital Herbal Mixture any capsules aga ni so ne to paye no na to sen na akoyi wontini mu fi nyina emoja ne timi di afusa ne ye akwaba wo nipadua nim no wakasa wa filisa ampa nipadua no emu adwo form ayade bia any baby antis waposo twetwen onipadua no waka se mu twetwu te se mu twetwen na se ye kro ne yaw na abamu a kwa pharmacy shop any herbal shop e ben wo na kwaje Nsem Vital Herbal Mixture any capsules again no na da TV ne so no na mese so ne guso no fa na wo frey a ehun komo bia ye ne wo ebedi ye ka se mema na boda bridge na ma dodo no ani age so ma no e na mo complex ba pa ya na ya se fe mema no mo tumi nkasenti no de bia ne afa ho na aja ye bu omu wa dog oba se wutie me na wate nka atekọ wankasa woni mo ho se be mai oba na ho modern wanu magan no to agyan na yi adwuma wo so ye enam se wo wate nka na atekọ feelings ni so hia wo die ni ho tie sa na ma adwuma na ye dendende wankasa na wonte da koto Nsem Vital Herbal Mixture any capsules ebaboa na afi etu sa enka ne nyina afiri ho e de ama tenka no ebeba oba obegina wo na so na afi o maaya na kwa animu obe libido ne bekosoro na anigye enso atena afi oba ma ne nom ne de no no to agyan no na oba no so anoma gan no na so de ahia no na ma anigye atena afi ho oba bo no sa obenya eni se besie so afi chiko ma ne hunu nyina obi a ukọ baabi so aya na moja ta pramo emoja no etu ma ne bro so anasa wo de no moja ne makura eba pisi a okwaje agan ni bi na wanom wo so wo de ne ya na eyaw no edo so bebre yaw pi wo ma wo te ya wo na obufa so na se wo de na dwuma kra ontumi nkobi no kwaje Nsem Vital Herbal Mixture capsules agan no oju isuo no a na de to paye no e de aka wabebo na asiesie wa fichi ko ma ne huru nyina na etu ase e de afi o se ye koko pa e na age oba bia boso na okọ baabi so na akọkọ bu pie ba na moja e pramwa ko pharmacy shop na herbal shop na koto agan ni bi de frɛ ye ye no bedu ko ma che kwan ya befa so abenom okọkọ bu na pie ba ni nyina ba jira na afi moja no e pramu nyina so atwa okọ baabi so a oba ya ade na ma woni age wonte ya obi a ewom e ya gan ni ko a e ne kuta properties a etumi e yesa odie no e ye wachi kasa wachi bramo no e na e ya wo ya emututu wanu to koda adwumra tisa wo to ho eto mpa so wankasa wo te yaw e wo wachinim o nante abosa na wa balance wo kwa afafa na wachim ni nyina oto agan ni bi na wono ma ebeto sen na akọ wachi kasa nim na akọ akoto yaw ne kro na ewo ho ni nyina besiesie ama wachi kasa no ebetene ama won soso ni padua no emu adwo form eya agan ni nko a ene tumi eyesa adwuma ne to ko tenso akọ pharmacy shop ene herbal shop ebe wo kwa so oto agan oje nsuo no a na wade to pa ye frɛ ya oto wie ya number 0241 604 702 0500 88 30 0500 88 90 and 0244 718 557 0244 718 557 ebiana wutie me diabetes and wo so kidney and alcohol hospital ye say temachi aba ho liver no and temachi aba ho ni nyina akọji agan ni bi so ne to pa na wanom stroke fo no asebe
ɛsɛkyɛni aba asɛbe ya no achi mu ayɛ sada yɛ ho yɛ nan no yɛntumi nante kɔma ne nyina kwa kɔtɔ agan ne bi na kuta properties no a ɛbɛboa to saa yadewa nyina diabetes na de kuda aba bɛsɛ so okrotu wasɛ yɛ na ɛnkɔ yɛ no kɔgye cement vital herbal mixture capsules na agan no ensuo no to pa yɛbɛboa na ɛsiesie nipadua no saa yadewa wɔ nyina ɛbɛtu asɛ de ama na ama immune system no ɛnso ayɛ stronger ɔbɛma no ho ayɛ de ayadeɛ bi a ɛntumi ɛmɛkyi ɛmfafa nipadua no so ɛno nti afiri tiri so kakao na ase baabi a wote yaw bi a ɛyɛ cement vital herbal mixture capsules agan no ɛna wokɔ kɔgye nsuo ɛne to pa pharmacy shop ɛne herbal shop na ɛbɛn wɔn no bɔwura hɔ a also will tag again, what to me a cover for 10 so also toss a men's vital herbal mixture and a capsules and a babuao ama a yaw beer when you pedrening beer at a free war at the amount. I don't need a top it again. I had a herbal shop and a pharmacy shop near Bell one, so I'm catcher now. Oka Obenya Tafo and an important when Namoko Road Junction, PFA Pharmacy Hall, Obenya to pay Binamato, El Hokolinaka by El Ashtown have made. Any Freddie Mens, or Mina, will kill Quabenya B, not what to have me was for Freddie Mens, the rock pillar heba, will kill Quabenya B, not what to Accra, repass ventures or can't she drug and Quabenya to pay B, now what to our humble mother, will Ashia, my penna heba, or keep with Jeff Heba, Macasima Cobam heba, won't cock and a jar heba, so will go so, and Yahan Ghana had a pharmacy shop near about something about one, send my catch on Abu Rahua, Ubenya Gani B, now what so. Afei so ofraya oka baby a wo wa e be tro baby e be wo na wakwakoto cement vital herbal mixture any capsules e drone e friend sa gan ono ma to sia ko nipadua nim no na akwakosi so pacho hye so mame Stepim sign group of companies ye na hospital bia enya affiliated ye dry e ton cement vital herbal mixture capsules no agan ne ko a ena sesia ye ton Pim sign herbal hospital no egusu edi ho dwuma enche bia e beba montre so e de amaye enti kwoto agan no Otwa now a friend no komo bia ye ne wadi 0241 604 702 0500 8830 0500 8890 and 0244 718 557 cements vital herbal mixture and the capsules ye ka say aganya baby I'll be an audience so say to say me that say Akoma 87.9 FM on your TV monfa phone lines no emuso emfa emame okay dia na wo kan dia fa wo papa ho wo papa no what to say ana what to say ana dia ben na wo nso ubeka de afa wo kunu ho wo ankasa ya wo fra ho agya wo ye agya na futuo ben so ena wo ede ema oyonkonom emema okay I say happy Father's Day to my husband Adnan. May Almighty Allah bless you forever from your wife Maria Makofodia no di free by 0322498035 0322498035 024311 0243114497 not just say also wabaso within the baby akasa free. Hello. Yeah, within the baby akasa free. Maybe I should be doing the Joyce. Because I took for idea. Because I took for idea. Joyce and Patro yet you. Me Patro, me doesn't carry big a family papa home. Now, me papa a jar or a jar papa. It say, someone I used to son. Me papa only me mammy, me one year old me. Nti me kodi papa nchen na me papa dia oye eja osumbu mame se me hia bibia no na mbusa no nia oba be hia e na sitem me papa na to mame oto to ma ye de to ya sen kura de to ebo mame if school me ko ese me ko me ba na se me kwa obetu bibia dia mame bibia hia mi onu na me ko ne nchen ono na me ka me hinta se me suma se me na me papa na me ka kire no me papa o chebi skem ye fe no Apietu Isaac Frempong. Okay, Apietu Isaac Frempong. Papa, happy Father's Day. Okay, oh kafra went to me and you so within the baby akasa free. Happy Father's Day. About your mates here who wadaroma within the baby akasa free. But your friend me Vivian Mikasa Food Unqual. Okay, Vivian.
Pacho, happy Father's Day to my husband. Yami Shanu pa Oyaji or Buamu with Bibiamu. Even kitchen na mi wa Buame. And to say Yame Yamado. Listen, come in Kobana. Yes, you may sound so why you need Kamagan shower and if you say, or your bema papa. When Yamisha, so Wabu Kunabaso. Ye papa Koswa, ye dear, we know, na Memaka, Wamutino, ya Wamunya beard, or Munshia. Within a baby, I can say free. Oh, within the hour, come Cassafi, Gumwa beside the Gumacentra. Okay, yet. Before I make a crafa, a Gamma wall. Now, one trying, you know, what day. I will call that time and let you know. I am moving to because of the movement. Marco, Rihanna, your jay, or family in a lego, a man of water. Now, one show more. I mean, more male, I mean, you know, from Marco 5. You do our now, let me catch you, or what 2.5 years. No, for 3 years, I'm a trouble son. The year I make it out for 8 years. No, for no one do what quasala or got to my no or your tampa. But a man, no, on one turn check. Me, give them into the kitchen, young man again. No, for the margin to you. There, I'll call back and the nature. No, banner, baby. I will be in Shabofran. Ishana. Yenshan good thing there. I could show the other Yensha. Mufana away on one. The show one person at the chayet and outside. Papa, I'm Gloria Tando from Adenta. I wish my late dad, Mr. Francis Kwabra Tando, a happy Father's Day in advance. He is from Anomabo. Okay, may his soul rest in the hands of his maker. Amen. Amen. Say, papa free moon, so that's so kind or no. Not just say, oh yeah, papa. Within the baby, I can say, Mammy, what do you say, papa? Okay, papa, yeah. But I can see from us. But your mate here, I celebrate him with me, pass me drop your mate here. Hello, Papa. Minyasha say, wow. Thank you, what's it? My God was a offra, that banana. Why, Mammy Faway, and I mean, Copegi. We didn't baby, I can say free. Hello, we didn't baby, I can say free. Hello. Mommy, we didn't baby, I can say free. But I from now, because of Fitoma. Now me, but me bought me papa basso. Ya mention pa Mr. Joseph Kujo or Kofoidia. The sinner na but the money Jamie Bro. Ya mention or no shade is the sinner na me says one time above my manifest. It's ya mention, mamma. Yamen so Ebekoswa Esrano. I Akoma 87.9 FM on TV. Akoma Nsem Jumedie no. Eno na wo hwe na wotie ni ewo kumase askwa. Ye no kumase mo main entrance ene din hwe no. Case bi a ha wesi system bi a wo bidi wo fa so bi a no. Wo betumi aba na won so waba beka na yetu wana mo. Bayi. Marco. Na wo pomu te sai. Nyame adom. Ye de Krista say. Ayona famase fo aduro ya. Yedi abayinti gainika yinti chese se de awode no a wo no e ma me siesie di padua no na wo se me ho ayefe papa na yinti na make isa de me chim duku na me hyesi na ase anisa aha na ma ko se na wo ka Father's Day no yenti me right o mo nyina off sa dabi ebi ye good pa me kai se last year efia ha mo ye Father's Day oh ye nim eje bi oba ye na ne yiwe wu na ne mesusha on the winning best father of the day na ne money susha but ene last born wo mu kra no o legon level 200 ebesi na won ware ye ono na ahwe ne ba wa ye ne ho enane ebesi ne ene wo hwe on person be on ware ye na oba bia bebe distracting and free ne man hwe ho boss na nasare e wo honom e bisa no ebesi ne won ware ye ebi ye japa ebi ye japa wow no fosin Mike send ba panyini friend na
utim say yes ne ho meti no kwasem oh nti ebi ye japa eye kakra be de ankate no benya nkate bone bi wo enu nti na Akoma FM mafa sa akwanya ne se sebi eja no ma mu refi nyina sa ma wo no ye celebrate mu nyina nti wo de obehwe bi ya se wo ye irresponsible dada wa wo tena ho a utibu abedi ufo from Sunday wo sorry free Akoma Father's Day celebration nasia Marco you will learn to be a responsible father. Marco, maybe I come asem so no. Me papa dem kasa me kana asem me su ne. Yes. But dem me kan say, o si a wo me eja mo a Nyankopon won to no bo ase na wo hira no. O ma ne nkwatenten Marco na won tena se na won di ne breast on faso. Na me second father eye incoming Ashanti regional chairman for the NDC. Honorable Isham Alhassan Bonsu. Marco, meshara kan ho ase machiro. Man no Nyankopon to no bo ase na onhyira wo. Wa fa me se ne yemu ade. Nyame onhyira no. Honorable Isham, Nyankopon wonhyira wo bebe wo bia. Nyankopon oma no kwatenten. Marco me yenko peska ma yona pharmacy fo. Odofo ma menche wo awie yi na memfa enchia sononko emfamfiri ayona pharmacy fo asoeye na memfa mbrɛ me say fibroid na enyini eda wo yam no fibroid na ache no wo de se kan aka nenso still a entumi enko se etete wo cha me se abawo ho ebeye dene ama wo utiri ankoye ye sebi redie mpo a ye de sha atade no wonnya bi efise da ne da nyina na moja efiri wo ho basa obi die mpo eda no one side enti de bia no ahya atade kese se de ma akoso de mia ne nofo ase a wayi asi hoyi ne de atesa ene ne gise wo pam guso de bia no pam guso efise tuma katade so eye fibroid na abo no ho ne hye baabi ti sebi atofo no nanso atofo de nenka wo yachi wo de ebo wanim eye fibroid yare na etete wo na hya se free wo menses na entumi emma yie no na wo feel say oh me de na ba ne kra na se twa me ho atome no eno na aboabo ano a akofa fibroid yare no de abro haw kese pa ene de abro ni senti na yona pharmacy for say eye gynecare syrup eno nko ani edru a sa wo menses no entumi mayie wo de en eba na wa yase ewo ana sa wo de en eba eyiya kese ntoantoa kese wo de en eba eni tumu a mesrew odofo eye gynecare syrup eno nko ani edru betimi aboa na to wo menses so haw ni nyina ase ama se de na wa yase si wi wansa na menses aba no empo wo de etimi di be 3 days pe na atwa 2 days time na esa ba mesra wutiri ankoye ya ohaw kese na wo pe de ama wo ni senti fa number yi na fra Dr. Panyin ensem kanye wo bia ene ne nka na onye wo mo amako eye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 anase 0597 21 60 37 0597 21 60 37 mesisa wo menses no entumi emmeye wo abofra no wadi mfie be edunan ko no onye mu ne nsa mesrawo shaase pe anu aduru anhwa na ohaw na wo bema abofra no enya kona kopa gynecare syrup mesisa wontimi embodi na wo behu se ye de ato TV ne so fa wo phone netwa wo de kwa omamu a pharmacy shop bia e wo Ghana ha no wura ho no ma wo de fa che no say eye menses aduro no na wo pe obebo no wayi bia ma na atu menses ohaw no nyina ase e de ama wo aduro we nkwa na ma obi a wanya monopause over 35 years wetumi asama na bu nensa osini die no onya ne ntem at the age of 35 years ena ni monopause no eba ne so sister owo 65 years onom gynecare syrup no mako nyame adaroma wa fa duro so aya wanwade ama ne mense fi se monopause ne baaye no na ne ho chiri ne ye pa o se wi abokọ na ne widie mu hyehye no
ne de netim man nsa no ye ne yesa this or the ice cube no de nsa na eden e de ahim the menopause etimi ye no etimi obi kra nya dementia ti menopause ya de bi amako memma obi amfre bi emma ho so ye nipa yi de ye de ye hwa ne ye kɔ na wo bɛkɔ a wɔte waduru mpo waduru akiri anya 35-40 years na wo nya nya menopause de a utira nkoye ya ukunu bedwane agyawo mesi konde kopɛ gynecare syrup enu ne aduru betumi aboa ama menopause mu ha wo nyina aba betena wo so ama sebide bia wo no ukunu ene naage na wo naage wo fie no kopɛ gynecare syrup na bɛboa na di wakegyina mu na to ha wo no nyina ase de ama wo mesi white yade no na adura ne gynecare syrup tatashe oba bia wo hemfie ho de Mako se wundi uda munni dia de nyankopon dia ma onu nko ade mako e wo so odi nini e wo so odi ni die e de masabi ahemfie ho enti se white yare ne betena wo so a mako be ye den ahemfie ho e ho nya nika mesi minim obi a wodi akini asofofo so saa efi se we ne beba rabasa ishmael ne beba rabasa obi yaba no wagya no honom o se na ade na me nko ade obi yaba me nkyɛn no wadwa no ko maame me ka no kwa na kyew eye gynecare syrup nko na betuma tu saa haw na se e de ama wo eye white yare no na etete wo sa wo de ensu fita efi waseba anase eja wo nkeka wa obo na de bia wo nsa hye wa han mu na wo dwi obi won ma bako no asofa na sini so ni baby keka no emu ye ne ya empo se wo ni be medin hyiamu na wa ya ase ehyehyewo a mes eye white yare no ena etete wo na didi mu a wutiri ankoye yi a abesai wo baby ani o wo kofo ye funu na se white nsuo ne ta ba ebetimi aso abofra nani na sei abofra nani mesraw okoche nkori ne mako ama aboa poncheni won beti hun fifire enkote white yare anyiwani ama oba wo ba wiase wonye boni bia no aso wo hu ni didi a ankon kan ni ntina abofra nani aba bese odofo kone kope gynecare syrup na money to white yare ase emfa mawo meti se watenka na ewu se den gynecare syrup ene ye fiada so watenka na meti se ateko se den ukunu so mu na wo ntehwe sebi ye de boso asa woda ho an se woda ho no mo a mesi eye gynecare syrup edura ba ma sebi ema nyina wona watenka adwane mmere wanyina akora tede emere wanyina etede eye gynecare syrup mesi omemu ha pharmacy shop bia ubewre bia no ukwana wanya gynecare syrup akacho mso omuntum enye pharmacy shop papa se oye pharmacy shop na ye modern ultra modern pharmacy dia e was a gynecare syrup ana akwa heba shop bia ukwa uso pe gynecare syrup mako ubenya bi na ubenom amadi wasem edi amaw ama wo mayen asipi na asita mame fa nko piling capsules aso wu se nyeman kitenkiti sebi esi woto kwan no wo de ne ekekaw agise wo de wonsa etiti anase obe wu se moja efri waja nam eta ba eye kokko yare no ena etete wo obi wo kokko timane yemu bubom saa anase ne yemu ye ne ya okọ private na o chi na obre obe wu se wo super efise kokko na ama sebi empompon kitenkiti esi ni to kwan ento so obedi aduane ebu oduo saa afo obe hu na kokko nko an no mutadie opede okọ ya na wasori afiri so ontimi ni fufuo efise kokun amani yematim kokun amani sisi eye ne ya na se sa ne menyina koso na se wa mpa anu adro anya ena na de ekum jeke timkeja na se o mema yo no baba bekuna anie mesi se ota ama kokko tetew na se bi obema sini tirase a wo yiri ebu a ye fre ni buo womfa bi emmaw efisa wo ma nani enka fie nani gie enwie ne peye ewo mpem eno na obetu din se kofi papa me se entisika nye ba oba hwade e ma ne mfa wo badin enso so mi wura no ma ye mfre wo bi na wo so no pa wakase mo piafo me se eye koko ena etete wo a
kone kope piling capsules enu nkwa ne aduru beboa na tu koko no ase ede amawo na wonom piling capsules no na wusisi na eye wo ya no wachi bramu na etutu no wachi nkase na eye wo ya no to ase na ma ko sidi bi soso no sciatica yade na etete wo no me se eye piling capsules wonsa ene wona no etaye utitiriti gisa wo de wonan pem ho ana wo nante kakra agise wo gina ansa na wasa atoa so a se bibi ba na nipa ekona wontimi nkobia me se eye sisi yare se ye dompemu yare se sasabro na etete de bronican rheumatism na Marco eye impressor capsules na wonum impressor capsules no na wodi ninsuo ni bi etwitwi Marco mayensa fa number ni biem 0597 60 47 0597 21 60 47 0597 21 60 47 ana se 0597 21 6037 0597 21 6037 Marco dasene ebese hia na wadaruma mesrewo me kono ene ye odihye bi birthday mami sima pe na me mfa wish no emfa ema no ene eye yaw Edmond Bonsu birthday we efri ne papa dofo eye incoming Ashanti Regional Chairman Honorable Chairman Isham Al-Hassan Bonsu ose me mfama Edmond nyankopon to no boas na wonhya Edmond baby a ni papa entumi endru no ose otwedi ampo nyankopon se wonye ne beyadom na omfa no enru honom once again happy birthday to Eddie nyankopon won to no boas enhira. Amen. Happy birthday Nkoma sister Agents Owo Atonso Agogo Lake Road Nikki Pizza Fan Club UK and your sister ne birthday and sister Agents happy birthday kese pa enko emfa emau and Pastor Patrick Edichum happy Father's Day abrebiano said so from me portion obo abaso support no bebre ema etoda ne ho eheha no enu nti happy Father's Day in advance Sansona Prophet Elisha Abu happy Father's Day in advance Inspector Pastor Ebenezer say to happy Father's Day in advance Emema ewo International Central Bible Church enyina happy Father's Day in advance enko enfa emamunyina miankasa me manager Akoma FM miankasa me manager nana Ajiman happy birthday happy birthday Ajiman happy birthday enko enfa emau ena me manager so happy birthday enko enfa mau nana insia asare bemena onyame onko so enhira wo papa oma wonkwatentin ya ahodi ewuo mu oye me manager oye me brother from another mother oye me boyfriend oye me everything nti happy birthday manager and ememe wadwuma mu hanyina happy Father's Day in advance ememe wadwuma mu hanyina accountant Ajiman happy birthday Father's Day Sansona Pepe Suarez Bushia Penny Nana Yao Baluchi me bottom up on why they grabi Ibrahim Evans news editor Jekum Emmanuel Entry Hayford Mema no Edoso and Mickey happy birthday Father's Day birthday nakamenumu happy Father's Day and afa Richie Obia in advance onyame ensham na emom no nyame yado makwasi ada mo be kire mo bobre munyina mo be no jollof ni bi ye be hwe jollof mo fa na de fa wo fia na message dwuma de bedi munya asem ketwa nti happy Father's Day nkobobia in advance nyame ensham papa Mohammed happy Father's Day. Shakira, we are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We're ready. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. We're ready. We are ready. We are